kako prodati proizvod ili uslugu nekome online preko Messengera. Danas ćemo da pričamo više o prodaji usluga nego o prodaji proizvoda, ali u svakom slučaju danas ćemo da pričamo o tome kako da prodate nešto preko chata, to jest preko Instagrama, preko WeChata, preko Vibera, preko Whatsappa i tako dalje. Postoje dvije situacije, znači kad mi prodajemo nešto preko Messengera. Prva situacija je kada mi jednostavno klijentu prodajemo nešto kada je on sam zainteresovan. To jest, na primjer, klijent nam se sam javi i napiše nam u inbox, na primjer, koliko košta nešto, koliko košta, lupam, neki proizvod. U takvom slučaju mi možemo mi već imamo spremnog klijenta koji želi da kupi nešto od nas. A postoji druga situacija kad mi sami prodajemo nešto, to jest mi se sami javljamo klijentu, mada ja mislim da je to spam i u principu ja više volim da radim s ovim, da kažem, vrućim klijentima koji se sami javljaju. Ne zaboravite se subat na moj kanal. Prvo, znači, pitanje koje nam obično ljudi zadaju u inbox je koliko košta nešto. Naprimjer, vi imate akaunte na društvenim mrežama i vi prodajete određeni proizvod ili vi prodajete određenu uslugu, naprimjer, prodajete časove engleskog jezika. I javlja vam se, na primjer, mama učenika i ona vam kaže izvinite, molim vas, tića koliko košta, na primjer, ne znam, jedan čas s vama. I u tom trenutku vi ako klijentu odmah direktno odgovorite koliko košta jedan čas s vama, vi njega nikad više najvjerojatnije nećete vidjeti. To jest, to je obično, jednostavno ljudi se raspituju, dobiju informaciju koja im treba i odustanu, znači, od kupovine, bar u tom trenutku. Da bi to spriječili, postoje određene, znači, skripte razgovora, to jest onoga što vi trebate da kažete klijentu da biste zadržali njega, da biste nastavili dijalog i da biste na kraju krajeva doveli tog klijenta do prodaje. Prva stvar koju trebate da uradite je, znači, da ne odgovarate direktno na tu poruku koliko nešto košta, nego vi da okrenete cijeli tog dijaloga na svoju stranu. Postoji jedna izreka koja kaže, u psihologiji vjerovatno, koja kaže da onaj ko vodi razgovor, onaj ko zadaje pitanja, on u stvari vodi razgovor. Tako da, kad klijent zadaje vama pitanja, vi u suštini trebate to da preokrenete, umjesto da on vas pita kolika je cijena, vi njemu trebate da zadate bar 2-3 pitanja da biste probili led. Znači, na primjer, kaže, koliko košta čas engleskog kod vas? Vi u tom trenutku odgovarate njemu otprilike cijenu, znači da klijent otprilike zna na čemu je, da tako kažem. Vi njemu otprilike kažete od toliko do toliko u zavisnosti od kursa i ne stajete tu nego nastavljate vi. To jest, vi tu upadate i zadajete pitanje klijentu. Na primjer, možete da postavite pitanje, možete da pitate klijenta, na primjer, koliko učenik ima godina, ili ako prodajete neki proizvod, neki neki proizvod, vi možete da pitate klijenta, na primjer, koji brand volite, koji materijal se vama najviše sviđa, koju boju preferirate, koja je vaša veličina, ne znam, da li... Znači, možete da zadate nešto, zavisno naravno od stvari. Na primjer, ako prodajete mobitele, koji mobitel trenutno imate. Ako prodajete kremu za lice, kao što smo mi nekad radili, onda pitate klijenta koliko ima godina, da li koristi neke kreme, ne znam, koliko često ih koristi, koje brendove i tako dalje. Znači, u zavisnosti od toga šta prodajete, zadajete klijentu neko pitanje o njemu samom. Zatim zadajete još jedno ili dva pitanja, da nastavite taj razgovor, da probijete led i trebate da pitate klijenta nešto, znači trebate da saznate potrebe klijenta. Na primjer, imate situacije kad ljudi dolaze u frizerski salon, ja kažem hoću da uradim mini val i dođe frizerka i meni kaže pa joj, vama neće mini val stajati. Alo, gospođo, znači ja sam došla da uradim mini val, ja želim mini val i uradite mi mini val. A ne, na primjer, da vam neko
pošto jednostavno ljepota je stvar ukusa, na primjer svi oni konkursi za Miss i tako dalje, tamo, znači, ne može se ljepota izmjeriti, ne znam, u kilogramima, u metrima i tako dalje. Svi imamo svoje lične preferencije i, na primjer, ako klijent želi mini val, mi trebamo, znači, da uzmemo i da se potrudimo da mu napravimo taj mini val. Ili, ako klijent hoće da kupi, ne znam, nija iPhone, mi ne trebamo, na primjer, njega ubjeđivati kako je Xiaomi bolji od iPhone-a. To navodim za primjer. Tako da, isto tako, znači, ako učenik, na primjer, koji hoće da kupi kurs engleskog jezika, ako on želi da kupi kurs, ne znam, konverzacionog engleskog, ne možemo mi njega sad ubjeđivati da njemu treba gramatika, jer je gramatika osnova svega, bez gramatike neće biti u stanju da priča i tako dalje, nego jednostavno postoji konverzacioni, znači ide konverzacioni. Ja, na primjer, volim tortu, međutim, kad idem na pecanje, ja neću na udicu da stavljam tortu, jer ja ako ubacim tu tortu, riba neće doći da pojede tu tortu, ili kao, to je iz knjige Dela Carnegie, koji prevodi primjer jagode. Na primjer, govori, nećete staviti jagodu na udicu jer vi volite jagode sa šlagom, nego ćete da stavite crva. Ja ne volim crve, ne volim ih vidjeti očima, ali ribe vole crve, znači vi trebate da stavite crva na udicu. Isto tako je, znači, s potrebama klijenta. Glavna, osnovna stvar svih uspješnih prodaja, online, offline, bilo gdje, je da saznate potrebe klijenta. Znači da saznate šta on u stvari želi i na osnovu toga ide cijeli dalji tok razgovora. Kad ste saznali šta klijent želi, fokusirajte se na to i nakon toga, znači, vaš zadatak u chatu je da zapišete klijenta ili na besplatnu konsultaciju, na primjer telemarketologa koji će ga nazvat na telefon, ili na, ne znam, posjet u vašem showroomu ako imate negdje gdje možete da pokažete te proizvode koje prodajete, ili na besplatan probni čas, na primjer, ako prodajete časove engleskog jezika, ako prodajete, na primjer, da dovedete klijenta do toga da kupi cijeli kurs engleskog jezika s vama, vi morate prvo njega da zapišete na besplatan probni čas. I, znači, vi pišete klijentu, ne pišete mu, znači, da li hoćete na besplatan čas da vas zapišem, nego opet, znači, ovdje koristimo tehniku neurolingvističkog programiranja. Vi klijentu trebate da postavite takvo pitanje da nema odgovora da ne, nego jednostavno napišete da li vam odgovara da vas za sutra zapišem na besplatan probni čas, odnosno da li vam odgovara da vas za sutra zapišem na besplatnu konsultaciju, ili da li vam odgovara da sutra dođete kod nas u showroom da pogledate, niste obavezni ništa da kupite, ali čisto da pogledate neke stvari koje bi mogle vama da se svide. Jako je važno da koristite tu riječ besplatno, zato što ljudi jednostavno, znači, na nivou podsaznanja ljudi vole sve što je besplatno. Međutim, kod trial časova, naravno, kod besplatnih časova, kada je u pitanju engleski jezik, vi imate određeni nivo, jel, šansi da vam taj klijent neće doći. Svejedno, znači, to je vaše ulaganje vremena u reklamu, koje može da bude izgubljeno, mislim, uloženo, može da bude isplativo, tako da to je donekle rizik s vašim vremenom, ali opet to može da vodi do uspješne prodaje. Tako da, klijentu obavezno naglašavamo riječ besplatno, da li je to besplatna konsultacija, besplatno, ne znam, da dođu da pogledaju, besplatni probni čas engleskog jezika, bilo šta, znači, samo što sadrži riječ besplatno, to njima jako dobro zvuči. I zadajte im pitanje ne da li želite sutra na konsultaciju, nego želite li sutra na konsultaciju u 5 ili u 3 popodne, ili hoćete u 9 ujutro. I nema ono da ne, ali izvinite gospođo, ja ne želim nikako. Naravno, tu, znači, vi provodite, da kažem, manipulativnu tehniku, znači strojite tu rečenicu koja ima ili, da kažem, ili rečenicu strojite koja ima jednu ili drugu varijantu opcije da ne nema. Tako da klijent će vjerojatno odgovoriti može sutra u 9 ili može popodne, ili ako nije baš zainteresovan možda će otkazati, možda se neće ni pojaviti. Naravno, sve je to, jel, individualno, sve zavisi od jako mnogo raznih faktora. I šta je još bitno da kažem što se tiče prodaje, da, to sam sve rekla. I bitno je, znači, tu cijenu da kažete otprilike, znači nemojte govoriti konkretno, to je toliko i čao, jer to će da bude kraj vašeg dijaloga, znači da se otprilike cijena se kreće od toliko do toliko, imamo određene popuste u zavisnosti od količine, bla bla bla, da li vam odgovara da sutra zapišemo u 9 na besplatnu
konsultaciju. Besplatni probni čas. To je to, ljudi, nadam se da mi je ovaj video bio koristan, subajte se na moj kanal, stavite like i vidimo se u sljedećem videu.